Ubusanzwe u Rwanda n'Uburundi ni ibihugu by'abavandimwe bihuje amateka, ururimi ndetse n'umuco. Ariko mu bihe by'akaga ubuvandimwe ntibugaragarira gusa mu magambo, bugaragarira no mu bikorwa. Uyu munsi tugiye kureba inshuro zikomeye u Rwanda rwambutse imipaka n'inyanja rugatabara Uburundi, kuva mu kuzimya inkongi y'umuriro kugeza ku rugamba rwa gisirikare muri Somalia ndetse no muri Centrafrique. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, kora subscribe, fungura inzogera, ubundi tuzajye duhora tubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Jyewe uri kumva nitwa Ray, nguhaye ikaze. Ku itariki 27 Mutarama 2013, isoko rikuru rya Bujumbura ryibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye cyane. Mu gihe Uburundi bwari mu gihirahiro, u Rwanda rwafashe icyemezo mu minota mike cyane cyo gufasha umuturanyi. Kajugujugu ebyiri za RDF zahagurutse i Kigali, zikora urugendo rwa kilometero 175 mu gihe kitageze no ku minota 50 gusa. Indege zari zigeze i Burundi. Izi ndege zavomaga amazi mu kiyaga cya Tanganyika zikayasuka ku muriro, mu gihe imodoka za polisi y'u Rwanda zaturutse mu Bugesera ndetse na Huye nazo zari zageze ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, ndetse zitegura kwambuka kugira ngo zijye gufasha mu kuzimya inkongi y'umuriro ku iryo soko ryari ryatatswe n'inkongi y'umuriro. Ibi ngibi byose byarakozwe mu minota mike cyane. Isoko ryari ryamaze kuzimya, ndetse Abarundi bishimiye ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'Uburundi. Igihe ikinyamakuru cyitwa The New Times handitse inkuru cyise Rwanda Air Force helps put out Bujumbura market fire, ndetse na BBC gahuza miryango nayo yavuze ku buryo ubutabazi bwatunguye abantu benshi mu karere bitewe n'umuvuduko bwakozweho. Ndetse igihe nacyo ntago cyaryihereranye, nacyo cyanditse inkuru ku byishimo Abarundi bari bafite babonye indege zimanutse zije kubatabara. Icyo cyari igihe cya mbere u Rwanda rwatabaye Uburundi. Reka tugaruke ku gihe cya kabiri, ubwo u Rwanda n'Uburundi bari muri Somalia muri gahunda yo kugarura umutekano yiswe AMISOM. Muri Somalia u Rwanda n'Uburundi byari bifite inshingano zo kugarura amahoro mu Kwakira 2011. z'Uburundi zageze mu kaga gakomeye cyane, gace ka Daniela kagoswe n'umutwe wa Al-Shabaab, rikare barenga 50 bahasiga ubuzima, abandi barakomereka cyane. Nabwo u Rwanda ntabwo rwabatereranye. RDF yohereje abasirikare bari ba Special Force mu ntera ya kilometero 15 mu gace k'umuriro. Ingabo zanyuze mu nshoberamahanga z'inyeshyamba buri nzira, bituma abasirikare b'Abarundi bari basigaye babasha gusubira inyuma, ngo bari baguye mu gaco cyangwa se muri ambushi ya Al-Shabaab. Inkomere z'Abarundi zajyanywe mu bitaro bya RDF Level 2 Hospital Mogadishu, niho abasirikare benshi b'Abarundi barwariye kugeza bakize. Aha naho ikinyamakuru East Africa cyanditse ku bufatanye bw'ingabo mu kurwanya Al-Shabaab muri Mogadishu, n'ikinyamakuru Daily Monitor cyagarutse ku buhangange bwa RDF mu gutabara ingabo z'amahanga muri Somalia. Ubwa gatatu batabariye muri Centrafrique, ubwo inyeshyamba za anti-Balaka zagerageje gutera ibirindiro by'Abarundi i Boiri. U Rwanda rwahise rwohereza attack helicopter zivuye i Bangi mu ntera y'ikilometero 95 zihagera mu minota 20 gusa, zitatanya inyeshyamba ubundi zirabatabara. Garutse nanone mu rugo, u Rwanda rwatabaye Abarundi barenga 70,000 kuva muri 2015 mu nkambi ya Mahamba mu ntera y'ibirometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi. Aha naho ikinyamakuru Al Jazeera ntago cyaryihereranye, nicyo cyaranditse cyandika ku nkambi ya Mahamba nka modeli y'uburyo impunzi zigomba gufatwamo neza. Nanone The New Yorker yakoze inkuru ndende kuri ubu butabazi bw'u Rwanda ku Burundi muri Centrafrique. Muri izi nshuro zose u Rwanda rwatabaye Burundi rwerekanye ko umuturanyi ari we muryango wa mbere, haba mu kuzimya umuriro, mu kuvura inkomere, no mu kwakira abahunze imvururu. Ubutwari nibwo bwubaka umusingi w'amahoro arambye mu karere kacu. Niba ukunda inkuru zacu, kanda subscribe, ufungura inzogera, ubundi tuzajye duhora tubana mu biganiro byose. Ubutaha tuzavuga kantu ku kandi kuri buri operasiyo ukuntu yagiye igenda. Yemwumva ndire, ciao ciao.